wakazi watukufu wa he etamu live nezemba wazonti pia ikao siru shirikiana hau kao mjada sinanyi domuni sanya ukaya usiku wa lewenu lerazinu ngadunda ho haruma le pare langu ha panda wasuli mindadu anibura wasuli haruma eshongoshinu riparisa izuikao zashelewa haruma le bavulino harmo emijinu doni sauka ya le pare ya tilwa usiku wa juzi wakaya nikitipare kaifanya miezi miwili isaende na utahai iranganyiwa haruma le bavulino aninga dunda ho haruma le bavu la hemba jin haruma mji mtukufu wa panda abo wantahwenzia ya usamindadu hoshongoni hunu riparisa mpine ikao ziunjili wa banu zitwa mndo raha kwa jahundi hana ushahidi wa ukawa wanondo hindini so muhimu ikawajibu rijalo nese utukifu ikao ufanshi habana wakaya parisa inuku raha ya tamilwa raha ya timu isandi so tilo ajali hamada zinu mahala wapeu hamada banu marabo ikao ngadunda ushongoni ikawajibu makatiano ritengele iliha hujaronise uziro ikao uparane haniha haruma le parelinu hamadi zo ikao ngamzona emakatiano almuhimu wandu ikao watia eparenu wantu wandu ikao ngwajoji tahidu ka mwanzo yensi au kaya likaharma utambi fumunji ajali hamada zinu zijiri abenge tihaki au kaya mazamana wa hatu waju hawarijushilia horekebesha yenzia waturihimi hautaharimi nya zenjama ikao desfanshi hao emakatiano abenge ikawajibu wajau yeliwa aliwahele bavu la he yengwengwe hao mwijane gendarmerie iliwatengele banu hawali sa tabhith hautahawa jue ebazinzi jahasabu hindini eonaondo hindini zonsi pia ngado jua hosoni mwao hizo ikao wazifikiriao cha muhimu doka jari munise na ukaya ngadunda ho haruma enzia yangu hapanda hausamindadu riparisa ya ajalinu ikawajiburizie heni hazi ikao zalazimu rizifanya makatianu ili jeronise wa ushahidi waheza jiri usiku wale wenu harma mji wa panda na mindadu yahusu yepare abenge makatianu do parisa yeliwa lihongu jundo vanu ni prefesa Edmwinyi ili haronishia auka yemengo ni mwandu beka wakaurijuliza ezashelewa haruma wa mji mtukufu wa mindadu na panda abenge bana prefe mengo ni mwanikao ngwabirili yao wale bavulino haode zamana mu wa hele bavulino hundo na ubeti hamadaunu rikanza ronishe mbavizo ikauzi parisa hunde makatia izo na parisa nduka ya wantasi ti parisa habari zela wana na maranya wanda wavira na magari bana waonesi wana warijuza ukaya ba paria yanguha panda mindadu yanguha panda kusamindadu i twamndo hapne za kazi wao pareni za twamndo almuradi wamehunjuza vangu tijuzae gendarmerie riviririsihi rijari constate hukakweli ngabo pne za rengwa ikao zikazwa hupareni zi twamndo sha sisi karsujua wanumbani almuradi ngaromba Mungu wandu wanua julihane au kaya ngamjoka enzia inu ndio sur chantier ngefanyiwao sindo utoka abantu wanzu atetabuni reje harma tabu za hale shatena ngoni so picha bio so ni mawalandu ikao wajeni wafanya wenzia inu waunisa ukaya banusi wandu wa Komori hausi wambajini hausi kartujwa mbani wafanya zino ngao nisauka banu sisi karjatimu binadamu na ndo hunda wandu warisikinie waje warifanye nzia nje mahamada ino ikaora nzio bwa matso hatu harmwe pare ino karjaparo na nzia yafanyiwa nje mahamalelo je ikeba ngabo wandu wahima
wanzo waitie mru almuradi tipare gendarmerie tiwalazimisha ukaya hivyo kanje maingiwa afanya tabuhithi hata warione nzia doshidari fanye zinzia zile almuradi wandu wakauta mrugo kwa jenda hule au kaharumwa tutogoro yahe pare nabo kunwezi lobano ikao wandu waziunjilia wambahari wafanya decoration donc abo kwa jakaenda hule au kaze punezo mzubano shaizo njo tsatsena mjo tsaha usoni mwema kwa maana wa hatu ikaondwa hafu washuhudi haone hifadhi yatu wa amrisheze punezinu zitolo hata decoration inunga msahu wanga itolo ili wangu wasija waprofite banu tena wafanyama nizidu anulabo zilo banu zaba waparangi na ifina ya sujoni ya zina mara menji wakazi watukufu na usindari parase maelezo menjire ukaya ngamunaoze penizinu zifanywa decoration ili waparane na ujisa wahe yepare ikasibabu leo ngio sulaha yahusu wandu bikao wakaufanya shetendo shinu nande shetendo ashaukaya watie mro yepare usiku wa jana hunda bantasi au kaya raha kabati ulina usibitifu ya ukaya ebade masihu ebade asubuhi okaraha prefet gajaronisa haule na uraji ezajiri man ya ukaya wanandini cha muhimu akaonesa ya ukaya ndizo shetendo shikansi ya ukaya epare itwamro hamandizo ikao ngabzone makatiano hamro wapnwe wakati timiri shazinu pne ikao za twamro banu abenge ikawajibu jeronise ushahidi wahe ezano gwazino abenge na ulindi ya yanket itwanziani bamujane gendarmerie huli hongwa jundo banu waronise haule na uraji zo ikao ngwajozi parisa cha muhimu zepnezino ngajunda banu muda mwinji ukanga mnajana ikao hangu harmo mji wapanda yujunda banu haiche haufanya zi decoration zinu zikasababu lelo zirenda sulaha za utamro epare karsujo wanondo ndini okaya eliwali wa helebavu prefet Mwinyi gajaroni saukaya wasapare semndu hao wandu watafanya za ngozinu sha hajo kutarajia tena wandu bika wafanya za ngozinu wajule hanihe ngedingohi ilirshinde parise wandu bika wafanya shetu dashin na yengo hutarajio zepnezinu zitolwa sujordi za ngazirumila tena hakanga mjo ukaya enti ngio haruma hawa nziro abenge rujomba duma za ngozinu ziparane shawiri mndu ya parisiwa hakaya wei katso kana hamba kangwanzo enti okahanza nti tide namna inu wengine karola wakati ngadondele na ulindi ya hifadhi ya hatu waje wabilie zenzia zinji hautaha wajue wandu bika wafanya shetu ndashinu na rezama ndo kaya ngadonda haruma lebavu la he embajin haruma lepare la panda mindadu hoshongoni hunu dumaleka ngadonda wa makatiano wajire shetu ndashinu sha utomro epare na wengine wakaza tukufu wa he tamulaive Light FM Tama Info Ngoma FM na wajao bangola komaro ni saukaya wantomro wahusu eparela la milinu hanzi ya zapno ikao za tulabanu gadona na wakati wa saya ho hanza hira balamina hino wakati wa joja zindwa jina jermo sheleni husu esu alalin